One. Obapa at the same. But you. Made off your front saying. I told me the mercy or damia. Mercy or damia, and opedian adonam. The part of the other say, bear 7 years in papa 2 kwa broochery. The part of kwa broochery, and Miss Anami were bear 7 years. But me mammy so 2 quine jam, and tell mammy by more bomb. Message now. Also, papa kwa broochery, how many years in here? But all quite 15 years in here. There be also papa qua 7 years in now, papa 2 quine. Also walk on now was 7 years. Unim calculation, numbers. Etike kabum ye near the sea won't fear so as so. Why? Do papa kwa now won't fear saying. The part of more bear 7 years. And now okoyan so I could design woman on it. Part of quite 15 years. All right, to asumame. Into me part of quite, and I'm the maintenance can't me and I may bomb a bra. Into me part of me the name one, and me the knee. Into me part of me and a back at bear 3 years in me one I miss work at me say, me papa person and make us. Into me part of me corn chain was on go more. Into me part of me corn and one catch me say, means me papa number. Into me and papa said, why am I born into me fan channel? Because so coin I maintaining can hear me so that me dim papa si can so that me and I'm at tongue crofone, and I'm a session crofone, and I can't me the knee. Into a honor, my 10 million. No, I saw the near my bed, ebe breme. Me part of the near my breme, I'm going to say me that bremunye into my miskako hand dying. No, my miskako hand store 24 million. And I miss what dear Nimna, and near man buy. Me part of near man buy, I am Pabua, and Antaria na. Nkwala ibi e didi dia grown ana me pa cho me ton ya mane kakra na o si me ton a me face kan ko ma bas mbiti asem no ka che me se me ton a ska na me mfa na me fa mbo me bra but e du baby no ka che me se me ton a me fa ko ma bas miti me pa cho de me ton bia me kwa na ma fa pra gada kwa donkro no na me kwa ko ma bas wo ho no mo ana me ka se ne ma no nyam baby mu dia no kra ni e ya baako nti me pa cho me kwaji store ni sika no ana me ton pabuan kakra and I'm a giant pabuane ton and cast any may indomina and I may and papa ma me ten in cano. And I'm here indomina can't patcho indomina and I'm a gusua meton. Ba me papa, minim bonne quam di ayeno. But me friendly be meaning number to see and me patcho me the baba down with some more me massam yet yawa in koto dreaming boom papa me papacho because some are no Ghana no hurrying be a pep beer or the maye no so me munon boame because so jam me hono me say on share that man and income and call me who be anti me sense me panicho me la bed down penny for I request me so me pamcho muame why Mr. Muame. Hey. Some more messy. My own body be a patch me why. To us way. So, Papa Pacho. And that Bonnie Dean, baby, or what country bang. I'm at Faram, Pacho or Germany, Hamburg. Be a woman up upon till Hamburg, the moo and a beam. Da, me Pacho Benio, Fatini, Germany, Hamburg. Me pacho me sro fa me bonne chame why me dey da me sro me dey meet me woman me sro boa me why because my brefit me nkwala blemu nyina ankrofo ni me my blessa na me dey anyi say da woni me how me sro boa me why me sro nya me be sro boa me why because me blame me pacho boa me why me sro Messi wo papa ko na was 7 years okoye wa ba Ghana da me pacho da bi ti kwa be na fa so a wo susu se bia wa fom wo papa enti na onfre wo biem me pacho bia ne ma ne baaye no me kwaji store ni sika no eno na me susu se bia ma ye ne boni bi Genesis a wo je store ni sika me pacho na ne ma ne mba biem na ne ma ne mba ti store no wo papa na de sika baaye amko han ya na se hwan dia me pacho no de baaye o de bre hwan me pacho de si me so aso okay ti enti na papa de eniema ba na se akire eniema ne mba biem a wo se makwa akwaje store ni sika adi Oji ska no ka kire papa me pacho de bi o ka kire wo se wa me pacho de bi adentia me pacho man kan kire no me na me pekoye Oji ska sen me pacho 2000 Oh na say eja be 2000 dey sen ka betimi eja che Oji sika mfie sen ni pacho 3 years ni di 3 years ni e wonte wo papa nkada pacho de bi eh na wa ka kire wo se wa me pacho me nko ho ye because me de kwa 2 penny bi anim senka ma ye boni ntika papa mfa nche me de kwa 2 penny na anim no nso no ono so anka asem bia na me say me share program bi ma dance die baaye se na me de me haw aba enti 3 years ni na o maame nso wen me pacho me maame wo kede ho no mo papa no ono maame wo nko a me pacho ye mienu o na ye penny pacho penny wo ho na otosu mienu me pacho wanya mfie sen pacho me wo 23 years na o sister penny nso e papa ne kasa me pacho da abi ono so de no aye because wo na wakwa akwaje stores ka
Now sister Penny so Me pacho me de mini ha ne de no na me papa kasa. Ona me papa kasa man pacho me nim ne ba ya. Ona me papa kon ya me nuane kasa tia me papa. Ene man ne fla. Wo nua Penny no so e kasa tia wo papa. Me pacho. De no kan kire no. O ka kire ne say audio na papa de say ma ka kire me say o so ye kwase am Penny ne be bo na bagana. Wo sister Penny no. Me pacho. Ene timi kansa asem ne kire wo papa. Etu bi say wo sister say bone ben na papa ne de ye na wotimi e kansa asem ne kire papa no. So ye me maame. Sesen o papa no ye wo maame amun kire me mu yie because me amenka ho kra de me aka ho da bi o 3 years nie na se papa yi woni mu ntam ego a de na besia ma unua pani a se bi o papa ya pro ne be mama wo no ebetimi edi papa na tem ya sa de ndia me pa cho no mo nkasa before asa na ode ne ma na ebre me wose me nua na ya ade ama na ya ne ya because on hwe nti no ja ye hokọ ya on hwe na wan fa ya nko school so da no nti ne no ba na me papa so sen ni me nua ne sika ba na me de na me ni ono mo nti de na wo se we ka fa ho because one they say we rep e wo Ghana ha de no no ne kan de me ono de on ka bibia na me pa ne cho se so a wo yo ba time me sira humi mobo wa na me bre na me nya ba bi nsi yie me pa cho pa so a na nam wo so a de obeke bia me papa betie me sira me de wa ba ha me pa cho boa me wai da bi me ka se wo se 3 years nie e na wonte wo papa nka wo se wan so na wa Ghana ha ya oyo papa na musini watimi akọ oso wa fie e na kodi nkomo se wa minim de me de ya me papa se eye store sika a me gi ye ntina me papa mfi mi a se wa woni agyan kasa ma me watu sa na mo no pa cho ma nko ne hopi beto me ko omo bra ba ko bi wona me de ko tu nanim na omo ko kan me nua na asem na sama ne bufu ye e ma hwan bufu ye wo se wa na so papa me papa bufu ye se de me nua na ye na ma abusua mo ma ye ntie audio na ni sister Penny e ye de ma papa no na me tie audio so no chesa me se afem o me se afem mercy wan kasa wutie audio no de na aka kire wo papa because this on fan channel no so ntimi fan channel me ba wa hwe ne fine kwesi wa ha no bi ansi uta wa ma wo me so wa ma na wo shom na asema ye ken e na wo ne fine kwesi nti di enye wo ba bible mpo say bumpo se sa wo no wan hwe oba mpa ye num ye meso ama na hwe mfa so be na wanya firi so mfa so be wo ka che me se mfa so be na wo so mfa so be no bi anya firi so be hwe nkofo a wo makwa brocho mu si dan akore nsafo kura egu kade akwa mpa o hwe mo ma nguase ni be makeka fo che me se me na mini trust do ye kura se nipa unnim se ni tifa kasa kire nipa se na kasa kire nipa unnim de onim an akoma mimpo minyina ba bi mpo emmo udi mpo se papa ne wo dada kura mpo ene wo nso so hwe yi na wafa me picture champagne mini minu afa ye picture champagne obi posa o mano na se bibise nsem funko na osisi na wodi sa na ne maame te sa tokwa basa kwase asem nko na osisi na wodi na maame de solid edi free wo no se na mfa so be wi nsu adwuma wo be humi afele amadumi so be humi na wafele nya me nko anso mpo wo be humi ni minu na wafele na wo de yetna ho no mu a wonim nyansa wo ko school ya de wo ha na nka wo ko school na wo de ko ya enka ho na wo no omo ko school mu free akwa omo hunyansa esidan eye bibi papa sense wo de wan ko school a won take benti no usi wo na jimi nko na wo jimi na jimi na baba beto menu wa beto ye bebo waba oba baba sere mia meje wase me ma uska na fato bibi ye bebo waba se ni school na ade ko o ko de na wa ye 10 years ni ye unsi dan onye hwe fa so bia ni oso kwase asem ye kasa ye wo me papa na se me kasa mboko akere wa na wo gbegbegbe na akeka fo me no na no anum nyanse bia nim the parents imposa wo ba bia me ne minu akora yamfa usuban tantan bi kwase asem nko na Afisem so mi nsuro kapre na msi embo mi di mi so krampo no asema na me record ya che na me fi se bi obe kenyansa sembi na wo de a kire sa wo de nyansa de abo na wo de si wono na tena ho no na fa osika mo wabusuafo na ye ba oba wo ba ko na mimi hu kura mpo na mimi wo bi mpo a amadue me ma obi mpo da na me record asema me record ma wi ensema akekan de say enkwasasam na akeka kire mi no na mfi se unnim nyansa obekanyansa sema kire me sema ye obibi mpo a wo si wo na bla 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 wo fa so be no bi anya wo so si me nyanfa so fa so be na menya so futo phone ti den bla na be hwe wo wetu school fees 50 million poda wo do ma ko school o ma wo do m ko school ni bebi o ma stand ejina wonim na entertain sem basa a wo ye kurase ni minim da
Minim da. Say mini trust, Maame akos, why be papa? Why be papa? Uja hoko best 5 years and I will man me so one. Me Maame akos, why be papa? Why be Maame akos and shame them JSS? Who call then why? Then why you wash your SS? We would the training college, but how come in for a show mumma? What then why? Some fwa kwa. Mercy. Voice here, why? But your mini a penny, no. When you're facing, But your bell 25 for. hey, and what to me your voice recording where and your phone call. What to me yes I record the way sending a papa. Ado ya banomana. But your Davy. Aya papa na ne wo no. We are sure. Me patrai. Enti unuanes e ka kire o say bone ben na papa di ye na. What to me as audio so ma papa. But your dokan so ye me maame no pe. Dear na ono ko ka kire o papa e ma papa ye wo maame. But your no de o man kan kire me. That before the past 3 years dear. E was so utimi nya details no. Eti e free sa 3 years unuane yes audio so ma o papa. A o papa e send ma audio so ya che. Me patrai 7 years ni. Hey. Anti audios nechi no. Na o papa e no ye fine. Me patrai. Nti afedie ne sense ye. Na say wo case no e different. Me patrai. Enye wo nua no entansa na abebo wo ye o. Uko school dru sen. Me patrai ma unko school. Udu uko kakra uko be class sen. Me patrai ma unko. Ah, kasa go ade no ye na mente. Me patrai ma unko. Wa unko KG1. Me nyo obi a ohwe me. Ah, Mercy. KG1. Ah, ne ba de, ne ba wanya bi. Debi o. This is serious. One see classroom da. Patrai debi. Ah, eme nwanwa. Se papa ne ko etama wa ha de na ohwe ye a week bia na ye ko no ho kwajiska no. O papa ko na so wo be 7 years. 87 years okra no na wo senka class 1 enye a bedempo enye eyi pepe mako okro nkuruma keto anakese bia asemo. So what you say? It is 7 years ni nyina no na wonko school da. Patrai debi. Adentia. Ubisa wo maame. Patrai me maame de me okoye nti me hunu nti na me papa ho no na. Ho e okoye. Patrai otu kwan nti na me papa ho no mo na ye kwaji ska week bia. Eti wani maso wa hu maame. Me hu ne ka kra. E no okoye kire mu ye kire me. Patrai otu kwan. Ekohe. Patrai wan ka ba bi kun okoye but me hu ya ne se waba. Me na me wo me na ho no mo. Nti wo maame ba no wanya mfie sen. O mpatso ne menya be se bia be 17 wo no. Okoye mante ne nka da. Debi. Okọ na papa tu kwan. Debi ante bia na papa koye. Na se maame ni dwane jam kra. Ante bia na papa ne koye. E na papa nso tu kwan. Me patso. Eti wo nana no ye wo maame side anasa wo papa side. Me patso me maame side. Na papa busuafo wen. Me patso mu wo zongo. Zongo Kumasi zongo ha. Patso kede zongo. Ona na ba. Me patso. Na de na wo se wan kwa na ado ani ato no so na nkwa na mo nchen. Me patso me so na me nim se okebia ewo. Sa. Me patso ai. Mpacho mo fresh wan to so mame. Yeah, Mercy. Anopa mame rahu. Because 2000 Ghana cedis pa wo kwaji free stores kanimu. Ena ama papa buafu say dia. Me wo gidie se ye ne eja kasa obetie. Ba say ade fufuro bia na onka no kra nkyere me dia me nkwa pache wo. Patso debi o. Enya ade fufuro bia. Wawo. Patso ai. Oba no sen. Patso 4 years. Be ma ne hwe no. Me patso ohwe no. Woni nnete ana mo agyan. Patso ye jai. Chese mo sore na mo kire mo nso so mo ntena se o. Da bia no makofa school bag abomachi. Wo ho kire o. Wo nto papa nka, wo hu ano. Want to be ma bi. Mo wo ya so na me ma na gya mo. Mo wo ya no mo ni magyae. Papa no so ni ye di nkomo, ye nkotie hwei. Otimi afre me na when me di nkomo kama se me so me ni age se bi na ipeni sisi. Okay. Se we bi fun kuma obi fun ya. Aneta. Sanity. Good. Me mami no na me wo mo ketekete no mami no se bi to mo go me so no mo dwane mo oja afra no mami. Me na me hwe mo ana. E mo di na mse de na me fenso so akwa buchire na se bi adashi o ma bla go be si o mo be di ho adanse.
na me dane so ba o ma me predict this o say o ma ye bone ite ma me kwa me ka say wona mpata me kana itin bedra bochiri musuni bia no na ma say no every month 100 euro on penny no that money really be from 2012 to 2020 me man is car no physical no money really be offer with you pa ana me say me nyani pa bonofa me nyani pa bone uni me pa so say me no sresre me mpe bone daddy me ana me hwe say na wena ya de number offer ya current. All right mama mi hodi kakra o se wa friend saying e pa cho di Meli so Meli good morning. So Meli good morning. Good morning, madam. Oba pa net saying Pachayo. We dey so wa preko pe ye Maame Frimpomaa ha ye Lawson TV Kumase ne ye wo na obra ba a ye friend Mercy e na de nasema beto ye ni mu se be se emfie miensa nie onte ne papa nka enti wo osusu se bia boni bi no waye enti na eja emfi no won frɛ no e na so wa so na wo Ghana wo so na aka bie wo mu mpacho asem woni mu kakra. Anti na kasa no. Maame Frimpomaa na kasa ha ye Lawson TV. Okay. Me pacho ai wodi na mana omo frame radio station bia na pesa. Ye Lawson TV ni ya frɛ wo ni ya frɛ wa fidie so nti maame me pacho asem no woni mu kakra. Asam no me kasa me ni mu a na dia minim se me na kola ne ni asam. Ana ya ono ne papa na wa asam. Onkola no mo ya omo papa. Ana na papa ne bufu ye no so ba akofo na ye papa no ana ne bufu ye na meka kire ne se ba akofo na ye o anya omo yina ato omo bufu omo yina abe ha adwen aya busi asam ati meka me ne kasa ya ono kra me ne kasa na obroko me be ya afi na me ne kasa meka nkola ne nsama o se dia wo ye ne nsama ne bufu omo yina ati me ne kasa na ntiase ba ye na o kasa sa dia me peso na wan san ne ma na fa ma ba ku no fa nton kakra na ye bia obenya de obeto dwen adi me na me keka ye na ni na ba yo ati e pe store no de ma no me am ko han ye wo discuss na me han store no ama no na wotena ho ana o de ne ma na ba manim na o de ne ma na ba ye ana akola ne ton kakra wo ho ton wana akwa ba ono kra wo kan se ka men kwa ka akola no na ne ma no do so na mte debi akola no won so sese nipa wa wo mienu me nsa de won so ono a wode na adwen ye gima na wo hwe ne mani ya sɛ be ne samuda de ka hye na sa obetumi ahwe ne ye me ne ka ho a ye bia na de me kwa akɔka no anto na kuma ye bia de ono so be ka no anto ma kuma mtimi mi yi mi sa firim atenye ya nya bebi ma ne ye gima die asa me ne ni asam bio but me de me kuma hya me tia no omo so betumi ba me nsan kama me na omo ntimo ne o so wa wo kura de obaya nkase wo na otebone ba de na bi pese mi hu ne sɛ wose ne papa mfrɛ no wonte ne papa nkanti osusu sɛ wafom ne papa mpacho wotu ho na mo sɛ bia wo nunu abema no kasa no apachaw ama wo bai ano na me pacho wo ka se yenko hand store ndi ne mama fa ne mama ni ana ya pacho me ana me ka ye na o ti ase na wo de ne mama me de ma no ana woton ye anto woton ye no ye na me ja hokɔ burkina asanta na me sansa mi chabe Ghana no na akwala no wo so me fe me bra no wo so me na me ma no boss aka no wo sisa na ema ni na afiri ho na store na advance wo gye ana wo de firi ho akɔ no me ma fa me ni awe hu ne biom wo mfra me biom ne papa so bloko no wo so akwala wo kasa mta wo bloko no me ba cho papa ne na blocking ne bana na asa ne ban ne blocking papa no ne bana na bloko ne papa no wo fra no asisa ma sam na wo bloko no wow Auntie Mercy, who block your papa? I saw that be man blocking papa. My phone say me to me blocking me papa. Me pacho. So the pacho, who the pacho mama why? So me di pacho why? Mr. Pacho mama why? Mr. Moy ya Mr. Ona oni ni kase ye me pacho why? Me di Mr. why? Me pacho why? Mr. Oswa me pacho pa. Hawa. Me mo te bone. So there be you. What said there be a me plenty of mamma? Me pacho no cre. Me plenty of my say. When your baby didn't make us some of farmer in you. Me pacho. I didn't see another day near Manakoye. And I meant so one frame, Fante, waffle, no papa from. Now, Messi, then I won't frame me.
Me pacho scan dia wa bas ho. Me pacho stone sika ne me pon bia me de kwa ma bas. Me pon bia me de. Jo bi sa on say wono papa na nkasa ade no no ya wo sewa no onfre no enhwehwe na kira kwa so madika bi sa asase mo no wo sewa nso bi sa same question de ntia so am pacho enya hwe ana won frame 2 years ni o kwa 3 years so am pacho na me ko diska na mama ni ewu ntia oh na woni ewu a ade nso na won timi frame nkasa se wa se na maye na me de ya na me wa asem pacho mate enti se wa me pacho se de wo bayi kan wo se wo de wanu ni asem okura na ya na wo pre ne mapa edema oni ni nua no ba ni nua no na eja ne audio sa yetie no mekura me yema hyeme enti we de se wa ye de siu so ya frɛ papa no e wo Hamburg anopai ene na kasaba se sie mbacho waba all right se wa mbacho gina so kakra bi mame na yankɔ unua be ma nchen why yo eja Ahmed good morning. Good morning. Beme na mbacho apomboko. Yo. Eja mbacho Maame Frimpomaa aha ye Lawson TV na oba Mercy enete eja oba na manopa ye nyina ye raho wate nisuo from anopa mimi ba adwuma wogina ha wa suan ne nante se nyina ne se owogidie se wa fom ne papa eti be se emfie miensa ne wonte wonka ne nsunu mu twa no eti wode chewpa aba besi yeso se eja yenso kotodwem o na eja yese akokɔ ba atan wotia nan ne nan etia ba enkumu ba enti yefa nto wanim na se waye oboni bia wonim anase wonim kra na de ne boni ache na eja nti de ode ba ya ni o ayo me so me damase na me tia wo ti fefa me Ahmed me kasa fi Hamburg Germany na obo de ne nhira mo se ono so wahu study wahu nyansa aba mo nchen de ne hawa aba mo nchen study o me ni pa bone oba me mpa bone me ti hoi o mo munim se me unu me no bi kwani asem da e mo fra mawo mo abewi ase sedi ka fra me nyehia ni me bo me bra sedi me hwe ne mo fra ne na mo a o mu nya djuma nya djumba re bi ala me wra ko pa ta mo teninka eja mpacho yeti opa na e mo fra ya wo mo bewi ase na omo brewa brabum na me hwe nkofo madida ba bi ko Dubai me sabi me mpene sa ma ye fi ada ne sa me man na mo a e kon du om me mpene sa but na me mpene na mo fra ne pe ne di ka mi chan woti efo ni na we mpo de ono no to mpo na se mo enha me te pani no a sabi ka fra odidi matem no we ni de me ye ni wie ana ono wanhunu no ono ato no ho atwene me ma me nko we die ne so oh Maame Frimpomaa na mesa from sisi awa me premo a eja mpacho wanya emergency bia na me na me mesa from sisi a me bacho mate enti sewa Mame me bacho na me no kasa na unua be ma ba so wo se ye ma ne few minutes na on piki ko bi obesan afre ya nkasa ne unua be ma no kasa na se aboso ba ene ma eja paye enti se ye wie kura mpo no a we de de chopa na beto wanim se won so no bra nkasa na wonhwe enti nani enhwe ne ba no mayen won fa ne boni nyina nche no woni bi sa na man kwala nti obloko mbe wa ya oh akwala ne ya no na kan sa we de ye ma ne gane ye no wodi ne ma bi ne ma bi fufuro bi begu so we se wa so di kana ma me ba pani no wodi ne ma fufuro bi ba ye ne ma no wodam na me ba na si dan bi ana ne ma no gudam na wono pede na adam nti me ba na be bi oda ne ye wo so fa na ma gudam si ye bie we ne ma we no anti woton ya ne ma no ko fom na ye ko yi sa ne ma no ye den abegu ho Matisi wambacho kafra so mame Mr. Ahmed Beme na mbacho to aso yetie o yo na mo bani na bi basa de be kwa sabi o mi so ma bon bra bi go mi se na me mane na msa me ko bi te kwa mafere na me bebe ma friend say me afi bi me shepu ne ma be 5 times ba Ghana machines nko a na me de ne ma gum se me de che sa da me be mo mo ntani yo me fa ne ma ngu entade ni fridges o de ton na fesika no emfa mre me oba body be na mai I am my first time almost 50 million. Masa head down was semi diamonds in pe baby tina. Men antina basa mi unko from ma e na ma hunti. Oba boni be na mai. Ana ma high score no di amount. Na uti na make mu misan sa me boa.
Eja wakani nyina abasoba oba ne dia bowo no. Enya asem ketewa. My hair store na mo say tnem. No me ne bia fa me di machines na ba tractor ne cars ne ma. Na nem me di begum bia no. Fa na fa bo bra men ko nante basa basa. So your ba say be beg oba bia obo bra yi ana onye kumpa ware. Nyame na me be ware mo. Oba bo ne be na maye. Na ma han wa ko han so me na this can ko tiaka. 2 years. Na madam Frimpomaa solar panels ana washing base machine say sadia me fangu store ho ma no na oba Africa obeji na me bayi aton na me wom wodia aton brand speakers edi mu yi asato to ni na eda me ha ma na kaso kodi dan sika na kodi dan sika ana sa block me number kan it's one fan could do obi die me ni problem but me no didi me eja me ti ase ana eja me kan be me tim be bi din ono na block me number o me tim be bi din man kasa na ma me die kire mo ko sister ne ma no store mo ka mo nya store ne to ho o msa di store ne sika ama na ya sa ko ha store me transfer part of store mo ho ada wan kasa na wa se demu na ho nto no wa sa ko di dan se he fa na oda oba ade no di ho abrosa ade na mo di ho abrosa chanko fo ma na na say bi ma bo bra mo sika mo bo che ye aduma da me so me pa cho fa che me wa fa me bon che me wa da me pa cho me so fa che me wa na hu me mo bo wa me pa cho wa me so me manye ye wa me dinya me din sro wa me pa cho se de na ope asem na pe masem sa wa me pa cho me so ko to dwa nyim wa me sro me dinya me din pa cho me da botre mama ko ma de moda Oh me pa cho wa me sro na de wa si me dinya hu de me ye me ho wa me pa cho Oba hwe de obayi ye wo studio he ya me kwa me ra ho me sro wa hu me mo body a de me nim ne me ye me hu me pa cho wa me dinya me din pa cho wa me sro me mo pa wa me pa cho wa fiti 100 na ma ya le sa me pa cho wa me boni che me na me mo pa wa me sro wa me dinya me din pa cho wa me so ko to je ni mo me pa cho mayenti daddy many problem me no na me wono nya bi na watonton na mum wona nka me pe wi tie daddy what kasa ma na me there say we need problem bi enti say going forward ne ye be ne den many problem enti no wona ma sha abrabo se nka bobra na nka wa fa hwe ho fa ye hu yi na wo se wo da ho mpe na watonton na wona namba bi basa o wu fi awanya no papa be na de benya more than 28 years o sa ma ni sikati sa kwala ketekete wo da mon ka no kure e wo Ghana ejamba cho Messi won fie sen just say na me 25 years. Okay. Eti ejamba cho sese no wanu ne ho yesese bi obakwasea ene nsesa na dwen eti ode che opa ba ni nyina kire se aho kire wo baabi enti papa going forward ne den na obeye de aboa Messi na wasan agina ne nan so kakra me problem on was sesa na dwen na so pesika bi agija me de be ma no de bi do so di e ono na sem de na me say my life tie me mpa bone so on was da me pa cho ma so ma dwe wa Mr. Wu me mo po ma so ma dwe wa me pa cho wa me problem wo da say when the matter tie wo da when ni matter oba wo tie na me ka no eja me tie o na no ji matter no ene me ka na me kra wo da say on wo da say ma she dia ona no ase sika no wadi ase na wo da mon ka no kra me on say wo da mon ka no kra Matias ye pa what da no be da bontin ya wo de oba kan kure me papa me dia chew store my hand the amount e da me da mo say dem free 7 me kan say me be dem eno me da mo say ton na fa ye hu na so see what sika no a wo da mo kan kure me tie me neti pa ye ejamba cho na ni die mu a wo be fa Messi kwa amanone a enye yi ana oh me aka na ma Ghana some yen krata we tell say mu mi kam do mo ba to mo yes na omo block me na ma me ka bibia so e sem person be ni mo Ghana timi no mo time oba na me ko ata se Matias yes wo dem mo fra be wi as after Europe stress wa ha obi o ti Europe fo ti a omo he stress we Europe ha a how we Europe ha na ma ka say akola ni America to ba to no matete na maya ne say bi asike bi na me pa mo say dina fa mo bla keke me ni problem o be say na ye wo wasem me fa say mo hye me mu me ni pa me say bi ya no fira adwene mu me pese me yare me dwenjene no
Masi me das na misra. Da pacho ti sia de meye adwuma me anka me pe adwuma no da nti misra meye why. Me pacho meye why. Misra meye. Wakati ko esi wa ho. Chen se na ka kire no sika o pese me de ma no. Me dis kan be ma o. San ko di. Me pacho yo masi. Mate aja me pacho gina so ma me. Wo sister wa homa no so se wa. Hello. Me pacho te me nka. Ete won kapa. So ami de anopa na me ra wo ba se mani aje wo nua be ma se. Messi mra wo nchen no me kan kire wo se de wanu ne ho na opese otena se ye adwuma na Messi nka adwuma opese wo ye enkire wo na wo fato nanim odi sika beba na Messi de aye adwuma. Aw, me de me ni how dada. Me nua no nim sana me tete na ono no ati ho no nim sana me tete. Me ye de ni brade o. Sa kwa ba fa sa di pe be ye nkwa na ye. Mate so wo nua be ma wa homa no so chia na munni nkomo kakra bi. Bene be kasa ya kasa fra amadu na meta so tete me kasa mpo sana si wan ba chotie no si watie no amadu kasa mini aba no nyame na me wo nyame ba o bisa na de no pe wo wi ase ha me nyama no wo de mo bisa no o mo motoka me ensa na me to de be chen so onne wo de mo bisa no e de no pe me nyama no me nyani pa me ye no e de bi sika me na ni kanyela ho me. But was so there, no more bread, maybe no problem. Sounds so person bra, make no bread, yeah. Mate, Eja, what many aje, trade ampon shira wate. Yes. A radin shirao. Penina something, Yamaka, ready or no dear on call Maria, no one can obey. So, I'm Mrs. T, I'm Mrs. T. Me and I have my sister, a Hano. Mrs. Hano, me a mini, but Mr. Emmy, I say, my Keriska, almost 4,000 to 5,000 euros. Me nashi, many about. Mate panti daddy wachire ye kwan no nti ye wi a ye besa to aso ne wakasa oba ne so no wakasa waka bibia kire o mate pa pacho mate nti aja mpacho tie oba ne kakra merci good Me pacho me si me das wa nya mi shra nya wa ya mami no pacho mi nya bie me das pa nya mi shra e wo nya wa ya mami me pacho me das pa ama wo be su ho kwa eti he no de ye me mpese me ka ko amaria usiwa ana meboa me pacho me das na mi shra me das na mi shra wa nya wa ya mami no pacho me das na mi shra me pacho me disappoint o wa me pa mo cho me das na mi shra wa da me dey disappoint me wo wasem enti me radio station for me name me damas me pacho mate pa Mr. Ahmed enti ye besa to aso why many problem. All right. Oh, many ajo. We instantly instant. Just say, what's how many years in now, Papa? Only na nyasa agroje no. By 3 years. Sorry tena kwenye so. Sorry tena say 3 years in ye. Market ties. Just say no communication, nothing. Ye de radia say Afisem Roma. Oba say o papa say. Se wo disappoint wo ho a eye wow lie ono de wa ye krado se fakoto osi wanim na kire adwuma pese wo ye odi sika ne beba na wa ye adwuma na odu odi sika eba no fakoye kotedie wo papa di sika ne eba no fakoye atopabuo na anu die ni bi na fakono onu anuane ma mema ni mo sori a emema sam ne adwama ya dokoro mo no nka papa ka kire me a metwea baba zongo ho so kuro ben so zongo paso kede zongo kametwea baba ho ubeteme nka pa eti wo papa say odo obone a chew na ade na wo sister wo ba wa mabie paso suomba mentewio osuomba wo sister so ma just one we prim na koma o wo sister no one de na koma ne de din da na me record asema me record ma wi ensema akekan de say yankwasasam na akeka kire million na mfi se unnim nyansa obeka nyansa sema kire me sema ye obibi mpo a wo si wona wa no bla 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 wo fa so be no bi nya wo so si me nyanfa so fa so be na menya so foto phone ti den bla na be hwe wo wetu school fees 50 million poda wo do ma ko school o ma wo do ko school ni bebi o ma stand e bompo se wo no wan hwe obampo ye num ye me so ama na hwe mfa so be na wanya firi so mfa so be wo ka kire me se mfa so be na wo so fa so be no bi nya firi so be hwe nkofo a wo makwa brocho mu si dan akọrensa
fo kure gu kede akrampo hwe omma nguase ni be makeka fo chem se me na mini trust do ye kurase ni pa unnim se ni etifa kasa kire ni pa se na kasa kire ni pa unnim de onim ane akoma mimpo minyina ba bi mpo emmo udi mpo se papa ne wo dadada krampo ene ye won sunsu hwe yi na afa me picture mpo ankire me ni minu afa ye picture mpo ankire obi po se o ma na se bibise nsem funko na osisi wo na wodi sa na ne wonim maame te sa tokwa basa kwase asem nko asem o nti we ye audio na ababa wa ne ye ma ne papa wo de ho ntansan o eho abufuo na ye de radia se yenya solution no at once by force abapa yi se obehwe ne ba no ti do peso ye bia no famra eje atesen mbacho efro sen efre me kwa yi akwasi yebo a eja kasagu ade no mama me na bie wa no mama kwa yi akwasi yebo a eja no pay de ebreo ansem say be in fear to one ho be me that 22nd December ho mitimi fie bete fie no ye bushan fie me fie die wo ankase da anopan be no nkro ho na me be pia be kuma se me di dwa na me tinton religious book nyamsem Quran Bible ni niema na se me be pie no me fie ni dan wa montin na fie ho no ni sade ho na me be pie na se nipa bi gina bontin ho na dan wo fie ho na me ka se bi o mo pedanti me be pie na de hu an se papa bi wo krom ho o ye ni e frɛ no kiche anim oni na konta ta kiche ani e na ne yire e na be ma bi kan ho mi be pe na papa no kan ho no se ye gwa ho asem ben a o ya kasagu ade ni mo e na kente no mama why police ni na papa we no wa be ye defilement case a ke am say ni baby tonkruma na me frɛ akora no sɛ me tobi na me ne no kontino ayi case ntino ya hwem wo 1.1 ndi me hwɛ asɛm na papa ne mama na me hwɛ n'anim sa sɛ asɛm we a wo kan ya me betua wo ka wo no ahwɛ yi so amebodua ka ho o se han na me ni o eja so wasama ka che producer ya asesen producer so ka kire ne sɛ wabusuafo adum wugya na fe rape case ye wo so wabusuafo adum wugya na eja won asem na adenam se ba ne se ne kopie rape yi mi kan se o mo ni ti eja wadum na ate ana se rape case abamu yi de mate nya abotre mame na me ko jack farmer ye wi e beba na eja na busuafo adum no ye be soja no wodem a mo mpa manches ne petro mame na eja yenso so eja ne yenso o ye sure why you ready so be soja so mi kan say no mi ja no mi kan ya ikra kan ya ni nyina omudum no ye be so kan ya ni ja ye be so ni nyina mame nkoko jack farmer mra ye ba be soja e wo dem a say kojak be me na net say eja na be so ne ye be hye dem ha me kra me de tene babu a mi kita tene mebu mo frɛ fire service for mame ene eja be so okra no tonkruma na me friend say me ko tobi me ne ko ye na ma defy no ntide ase no wo manponten na je yampa sa akra bi otonkruma ne nada minim bibia nipa dabi yampa ane dabi aja ye sure minim nipa bia aja ye sure dabi o wonim ne ye different from say woni nada wo ye sure no amini no mintimi nkabi aja woni nada anasa woni ne nai nipa no minim ansa ne nsisi so mame woni nada ane anasa dabi etidi enti na police be chi udum uja tell me there ono konto on me ko nam si we ko kwasem ne nsisi so mame wo ka kire producer say wabusuafo adum uja na wosusu se omo abaifo efe ba ne se na ahwira kwa akosi rape nti kire de odi ba ye no na mpesa oka me point am me gian so no de odi ba ye no wo se wo mo abaifo wan ka rape asem ti aja kan no asem mami asem bi no ho no e ba de me ken de odi ba ye na mpesa oka wo se wo mo ya abaifo ye fifi fru ani a ye be hunu de enti mi de da me fefe samai ma hunu mi ma wa aja nsamai eno no ye later case there be me penny now case because I no na de beto produce
producer nim wo de oba wan ka rape asemo enti de wo ka kire producer say wo fiefo abaifo abusuafo wo madum wuja eno na me peti me na me ni ase no bae me enti de ode ma producer ne ye peti nya de she otiri mu aha kan say omo ani asema to ma akotu wo se o madum wuja o ma abaifo eno na me peti me kan say ma chiri baifo uche baifo wen ma chiri ho baifo eno case no achi no eja uche baifo wo he we krom ho a me kro benso ankase ho a ankase e wo fie anansa abonten kwa be na fa so che baifo mami papa ye busia ne she wo ye mi mami kuma e na achi no me ba mitimi dem anajo minai kasagu ade no mai mitimi dem anajo dia dem no ba ye no de me kan no kre na me kan kin trodo mitimi dem anajo ena miti didi bi wo me dan no be wan miti didi wo me dan no be wan mu ho nti mi bie mi pro mi dan no ya bontimpono me ni che gwaranda nti mi bie mi pro na mi ni mami anim wate no ho wa run hu nyina na wor ne ntuagu ho nti misa no ho nti wa run hu ni mpokua nyina gugu so wa run hu nyina hu ni nyina ofesimi ye ka se ote akonya ketu ebi so jade ane nofo ne tetrete nyina hu ye ka se obi a run ho a obi obri no ho a naked naked ena ye ne Google no so nti misan ho ko butu ye fan say be say hani we mi butu ho na mpete hwe dan so na mini kania me hwe ye torch hwe na misan ho be here me dem na mi ka me kutum nti edi be say 10 minutes to 7 minutes no misan ti de na bi mi kuna me hwe na wa fa ni no ma fura na wa kwa ko wura ni dem na me ayi din na ja se wapia bonten na wahu se obi awro ne ho naked gina ho a e kire se obaifo no ache no Dabi mi se wase bi no obi awro ne ho na odan no a e bi kura na hyew na de no no wapia free ne dem mi dano nteja oba ye na otu ana se oye den mi dano no oye nyankoma de bi mi dano eja ye hu se wodan no no oti o na wunu aba no no kanche no oye nyankoma de bi don kan you mi dano na mi kanu rubber fita is a paint rubber we fita see and no empty no esinanim and oye den wo and minim de oye oteakunya no so kuta na yagro no ho nyina no ho e bi kwa no apie bedwo so agu paint rubber yi mu na mi dano na mi dano e bi a won ofi mi dano ya so wa mi kanu ene de ma bedwa o mi dano na wo ba eti aja eno keke na hu ye na so wa che bayifo mi ba nti mini bre o minim sa na okano mekano edokano no na yitake na okohye ni dem manka hwe nti ade chinye no na mi baye eye brother na mi kontonso ntre miram kwanda ho mi kontonso na mi kobo mi maame no amanie mi kobo mi maane amanie by then no mi hwe na so mi nyai ne koya be kwa koye bibi na wo mu yedin nti edi be ni nansa no ade achi biom ni asomne kina nsana ye brother ni nansana no ogina ho mastra no pa bia mi dan no ho ogina ho no ye wa mi wa bom ni adin mi hwe no sa hwe no wa bom ni adin o si ya himi mi ba no o me hwehwe mi wu a o ba bi sun sani ma mi egu o kanchi sa no dan no na mi nua no ya de chi mi nua ya de echi no yade che no me nua not afro kwanta ayi amako atwanso wona team me ba afro kwanta ene de me ba ne de gisa na jo one afro kwanta ha amako afro kwanta ho fie ne wo me nua no nua panino no ene owuye no yade che no yade che ndendenden ye ne no ko gi ya yade che ya me nua na wu that's osusu se de o ma me ne kan ye no enti se wu fi abaifo na ye chechom ye di kan che wu nua sese wo ma me nso so me ba sese wo ma me nso so wo so akwaka se wo nua be wu ampa wa nti wo ma me so before number 2 yankwa de to aso ene ba se ekoye yi ekoye yi ne ba ye no na asem ne to abusuanim mini tu asenu to abusuanim se na aka asenu mpo so mu gbogu na mse no asem ne wo nyina so na ja wan kasa wo ani
me ni sa Dabi uni ni sa de na so wo kakra me ni bibi uni kakra bi ade bo ho ban ni tumi sa wo ya sure hwe ka me wi ampa bobi na me de me nim okwa sorry anasa o free nyame wo ye kramuni etu ni baye ketua bi ade bo ho ban o se baye me ni baye ade ka se baye no kwan baye no ho ade me crachi bet set ahobambo de ma me nya ahobambo no if dia bibi so anasa wakọ bo ho ban wo baabi man ko baabi anko je duru na wo ye de ne bo ho ban dia na ade bo ho ban nyame din na ne bo ho ban dia na e kan wa e ma wo dwen ho se e wo se won so bo ho ban because if you ho no na ye tie no if you ho na ye tie no na say na menuanu nya mpanifom tu ho na bi je tumi bi eden tumi bi wo ho na obi a wuni tumi wo ye de ne hu se tumi wo de mo me no de me man tra ho me na me kuma ntu ye de ne hu se tumi wo fie oh say asemba the amount for radio objection ni nipa suban bi nipa bi ye ni ma no we den because who ni bayi a obe dan hu bayi for yes bayi for ne hu bayi for enye no kresa sa e so de me kasi a me hu no sei no o kan ye na me ka man for to wo bayi fo ba dan no so na ndikwa no nsem bi se na mo bi akasa wo bayi fo da bet onni nyina so bia enti e wo mu a me be hu no se wo bayi fo no me hwe no hu ye we na me hu no ya man for kam sa na man for to da bayi fo so mo ko o mo ro ye ho sa o mu tu o mu ro mo gbotu a ye se so mo be yo mo wi yan kuma de no kreso o mo ro ye me ka se na o mo shatare antaban yo me de minim se o mo ro ye ho o mo ro ye ho de me ja me kan friend baby a no na me kan na apart from unua na hu sa wa ro no wa hu be fo foforo bia wo tu da o se me anaman for me be de ja na me hunu e ja na me hu na no na me ye no eno crowd later na be 78 ho 78 me ka be ye no 1978 na wanya mfie sense that time no oh na me wo be anya kra no me ba be 20 dia 78 hu be for na hu oja na no so te say me ba me ye call dance wo ntonsu krum me na ojiwani ama ye call dance no kra man ko me wura me ko we ko gina chi sana ni ska obetu ye oh de me ko wura chi en kra na me tonton no anyina su ntonsu anyina su ho na me fie papa ko ho papa fie ho na mo call dance ye call ye no ye ko gina chi nti ye wa na ye samba abusu ya dance na papa ka no tete no sa na no mo ka no ene club no no de o tan ho ntonsu tan ho nti ye call ho na ye ko gina chi no e share ye ko fie die wa no be se wan eno na ja dance no mo kwa de no mo ye oh say beginning no mo boy nyom am for any babbo band oh say e begin no mo boy nyom a kire no mo yipono unimpono ja unimpono ja kai na me head ni interest sa o sa ne ma no ndi ye ba me ni gen ye nam form ne ebo gen no je se me meti ha ono to side ha ndi ye ba me ni nua ne hunu ye eja no ye ba no ne hu se eje bi aso ye ba ne hu se eje bi hwe be ye no eje bi na aso se gon e wo soro o da se na enam dan bi ho enam dan ho na abendi ko ni se abendi ko se ni hu se nti me hu e na gen se oba o se go e friend na ya no de kwa o french line o ton ne ma o wa penny o se ejabi eko na eje na continue mi janu kwan kra man no call mi ko janu man no call no fie na mi so mi ba mi ho mi ba mi twa kwan ba nti mi begina mi ho na fe na awo swin bi agum so so wo to me once I be for ma was here so and I was in afi na awoso na mi ko da bi mi pun ko da nti ko da na de chen na ya so be ye ne ye hu be ye ho mi ne ko se be ye ni hu ene o sha se hu be ye ntem na ba be ye ni hu ye o da se be ye ni hu aja se de na opefiri abusuafo ho yes sir oso o madum uja enti wo munya oden asan nipa no ni maame no oni gu mi ho fi no mekire nipa hwan nipa ne friend sen de mi kokko de ma ye che wo no de mi a che en ye friend sen ye ko fa o so o fan ye friend teacher ani ebi kra se wagu na ja se obi a wawu ntokwa na mebe kwin me ba ebi se wagu eni na contact na mi de mi nim efi ho men ko ho bi aja se wo ntokwa wo de abasa me nkoma wi eni pa wo se wawu nti ye be da akofre na ba mi eni ye kan kwa mi nim men ko ho since one dan ho men ko ho bium enfie sen asem ni si enfie 2021 enti se aja ususu se wawu what say se wawu se ya omo ka no ho oni ba ye obatim oni na contact ne yire nti aja se hwan ne ye kwache no mi ba ene ba ye no me ba de waka be 2 million mi ba tama na mi wo ses no tama mo ses no mi wo faase no mienu hwe mi wo faase no mienu bae tama mi wo police station tama na mi wo police eja pese oni mi ye security o ndire ya wa na ka ne tama na mi wo police station no mi wo faase mienu ba ho na
on by Bissan na wo mo be den o ha o ma ba aja uni case me breko sorry aja uni case enipa wo de neighbor nipa yewu se wan ye kwofre na body kwa wo fa sim yenu ba ho wo fa sim yenu de so mbehwe o mo wo fa o mo be so ma me beli mi na wan e beli o me ba da bi aja wo ba ya beli wan kene wote ha me call remand so wa call remand as say won sign remand hu ye no e kwa me fa so me ni pie by remand pa na e na o aja se tie aja tie me ye de asema to so se wa repu obi awurade adom wa call remand since 2021 asemi to atwa enipa odi asem to so what say yesi wawu te say ha na wa ba no hwan ne ye mo ne kwadu na me wo tama na me wo police station na me ba ye no ye be fa me ba ko eja unim mame ma okwanya no obi a wo hwew a wo tie wo e bia wo te say wa repu obi no san ho no obi ahu say bone no wanye ne emfa wunsi ma anye hwe minim ho hwe ina manfo so krai kwa hu say minim ho hwe yamfa obi a makot ho yamfa kwa eja san ho obi a wo tie obi a ka kire ne say wa repu obi a minim ho hwe ena o ma ye no metnya san ka domi kwa meta domi enfi o momendo minim ho hwe obi a chicha be fo obi yamfa obi a so makot ho ena eja odi ase no obi sa ayido prosecute no eja san ho ne enko san ho minim hwe unrepu obi a kan sa no monte me hwe am for me kasa so obi hu me no hwe Lawson TV kwan ne ma ne area na so hwe TV ben o hwe Lawson TV obi hu sa no kre na me kan so no me na ye no kre eja san ho a ne enko ye ni no so na mo de nsam toto papa nkuruma ahia na wo pe nkuruma pa nkuruma ne de so nkuruma wura na ne ko da oton nkuruma kese ya na nketo na friend no say o me vitobi sa no kan vitobi ana me ne ko dem ko repu no ena me ne ko ne de na we na we am pass we repu na e de ben o mo de to ka jode na me see water bi e bi sa me ni so para bi me ne aduro bi gu ma no no me na me se won kan o kan obewu no ko ye nto wo mu a o yare ne ko hospital ye ne ko hospital ne ko hospital no na doctor examine na doctor hu say obi aye ne arepu no bomidin ne ye ne ba kimi de ye kan court aye bo no sa nipa no nkuruma wura no ba ye no wahu ne da na anim no ni no se wo ye tuntum wo ye kokko ne ndema de court ko no matinti aja mama okwanya wosan ho sa wonye boni bia nipa na ode na e ba sa ye mo ne kwadu no enipa na wu asama ado mintimi nko aja wo na hu abaifo etime ye mfansi ye ne twachire oi wate twachire because nyame aboa ma wankwa ankodam na se ye yiwa befie a memfie obia oi dabi memfie obia oi eno ano no monfa abaya na wode ne wofasika akoma be ma di na ja sen no matias yo de wo mani aba no ama mani aba wo so ehunu se mani aba no wo ma makwanya no o munyina ate se wonye boni bia wate nti aja twachire mfie obia oi menso medase ya ja papa bi na wudi no se frozen bi kwa yi oten nizia mi wo macro magazine oye den ho oh magazine central mosque we ka committee for no oye committee chairman na se member me ho committee ya me na me caretaker of mosque okay mate nti aja wo munyina hu se unrepu obia wasan wo ho ye mfansi he ya why Matia, eja kwa ye. Monfa ba ya na ode no ofasika akoma be ma die no. Monfa no metena se mame. Afia mi sister, afia tena se na menya presentation we ma. Na mo ma ba ya no so ntena se. Me ya mi nua ba, ohini ni adazoa ama Korankye papa bi. Ahimfie FM any TV. If you ask me ma 1,000 Ghana cedis na papa ye no wantimi amma enti wode won san body esime so se me famma my lady 1,000 Ghana cedis kado my lady abeto me phone so ya me nhira no na onye ne kese me koma ni invite kra no do di share me no am say ei se afia dom ni me oti ase nti my lady nyame nhira no onye okese ohini ni no ma nkwatenten amen enti Mrs. Ama ese me famma o se da bia me kame ya me se mo na mo frɛ na adazo a o mimi nua ni mpon no enye nchen o na me nsumati o se moda odo ofa me abena moda nyati abena moda nes enura say ne start na mi koko hu video bi na mkosire o se Jimmy and this time erade nshira o me de sika no ebe me afia erade nshira o papa maami ate sen ya frozen ya friend maybe odo betimi aye ani ene won se de agya nasi aso no wa ba to aso be boso me be du ni wa nkasa kese
Away, anopede na do nam. Pacho me uncle this come and me say me fan to home man. And then madam fu bi ba mo honum. Madam fu bi ba mo honum na me this can man o ka so be kwa ko ya brem. Ba o friend me ka che me say wa ko iskana ira. If you honum no me friend no offer. Nti no of the emu 1000 e buy. Ana nansi emu so sa de 1000 aba. Ti or the 2000 na aba. What's your fro saying? FM Mabel. Mabel. When you feel saying? Pacho 21. Enketo ade. Ena wo ofa edi sika ma o se fama fato ho ma no. Wo ofa edi adwuma. So no oye adwuma Galamsey site. Na wo ofa no ni bank account a wo di sika no betum a wo no de wa ye ne bank. No ka se ne Ghana card ayira. Let's wo ni bank account. Sika se no de ma or the 35,000 na mami. Ena sen na akodi abrante ne nchen. 30,000. Mabel. Den abrante ne ka kire wa otimi tam wo ofa sika 30,000 ede ni nyina ma ne sa. Na oba beji bia obeja o se okoye adwuma o de any sales. Ti na edi kan na oje say 900 and 500 no da ko any sales nti oba no obeje 30,000 or so minim. Boy no e de adwuma. Na no chipragia. Enti obi a otwi pragia ne denti na wo nchen na obeba beji sika so de koye ni sales mente ase. Mente ase o. Denti na wo na ama ni sika de sales. Minim na se friend madam fu na me ne kwa sorry. Debi o. Say me mete na me ye adwuma wo Lawson. Na makọ different stations e ho na bosumi asome kwaje makatua. Eye pragia na wuchie no. Eno sika ena otofu alwie a wodi bi beye sales ama adwuma wura. Ti denti na wo nche na no oji sika de sales eno na mente ase no. Denti a ubisa no. David membusan denti a obeji sika o me hono mo. Nti oji sika ne to aso beye sensa na wo ba beje kese na eye 30,000 no. Oji to aso be 4 times. Wankasa wo ye den adwuma. Me ye adwuma hotel. Enti hotel sika na ode manu anase ni nyina na ye ofa de ni bia. David me uncle sika na ofa no we. Mo fra no ofa mame. Na denti a ono ankasa papa panimu waye adwuma wintimi for sika nto bank. Menti ase na akura keto 21 years. Abrante no ye wompena. Abacho dabi. Wase wo peda. Dabi. Unim na okwan benso. Minim ne say me na ekọ Sunday school service sambe. Efirin kwala brim. Bachan. Yesu maame de sen. Jesu wa fi ade enu. Yesu maame de sen. Mary. O papa de sen. Joseph. Ye wo no wo hen. Ye bo na su wo hen. Hwa na yi Yesu ma ye. Yesu de nkwato for ma fa bo mebo. Chese enu ana na mo ye. E na mo de aye namfo a de aduru sam pempenso we. Na timi tam wo fa sika. What the man da ben? Me the man 30th May. Yeah. May ye twemu. Ti da ben e twa to hu no. If you honum na oka na Sunday so oka se Monday okwa koyaba. Enu anu no. Enu o se okoye Scanaira. 30,000 May frɛ ofrɛ. Na first me friend na no offer ba for now me friend na on fa biem. Mu de mutia ye ye o na manya offer. E na otimi di sika e ma asafa to ho nkasa abiri wo ya ba ya nkenwi nkakra bi entari bi na wo display wo status na nka wo ton na nyamfaso nka wo fa mfiri galamsey ase emra no na nka wo nyamfaso kakra to nche na de ni sika ama no offer net sen ade na ni bank account Empacho me phone yirai ena me Ghana card ntina menya access bia nti kasa kase na no wo fa se nyina cheches nti scan me ya na masane dia ma no nti me kra na sema me use no obi na ede ne Ghana card kutwa ma me ntina me ntimi save nti me ya na masane dia ma no so mfantum nti why adwuma na for how long ehun sika na de bai na dodo sen sika o me no for 3 months 3 months sika na de bre no pachan abrante no bai wahu no pacha davi wani money so makọ ne maame nchen pachan de na maame ne ka ekwa maame no ese odi obetu eska no nti da sama ekọ maame ne ka se obefra kwan ma kwana ba na kwana ba ye adwuma de etua for 2 weeks ni akwa no so nsi krom honom kro ben so a pacha man pointing pacha mo fa akra ne nto so anasa ne maame
30,000 Ghana cedis na 5,000 account no buy offer said the amount. Mpachon. Why you should mo say e nempena anasa dan for keke. Mpachon bisa na wakache me say dan for keke. Menji ni o. Ojidi. Amejini. Ojidi. Mpachon. Say na dan for. Enye mpena. Mpachon. Me wo boy. Mpachon dabi. Wafa bi da. Dabi. We are virgin. Mpachon. We are virgin. Mpachon. Mabel. Yeah. Wo fati enti a obo. Dabi. Dia. Oh the my mensa no ye. Oti ase. Dabi. My leader chere na se. O se Chere na se. e chere se di chopro no eyi akoho da na Dabi enya sa na chere. My leader ante ase. We chere sa me de mensa kan wonum ebo ntasu a me de be wura ho ahwe se. Oh. Me de ye virginity test. Enchira se no virginity test. Say the ya no. First no. Era de amafo abiro. Emaya ni pie no mo koba say ya no ma me de yo mo ya virginity test. But yo mo fa brand e nto so ma me na ya ne nkasa. Nti ne ma me osisika no betua na say o hwehwe ne ba no. Me. Yes, okay, so obetua. Nti no o de 1,000 buy no. Wednesday no so de 1,000. Tesika 30,000 de yetua ne 1,000. Ye ntua ne sa. E wo so okope bosia. Because oba na akwakofa aba anase ba bia ne ba ne hye bia no onyini pie abrante ne friend say e friend Emmanuel Daku o ne picture Mpachon fa ne picture ma producer mo fa Emmanuel Daku picture nto so ma me na ba bia yi ma hye bia mo hwehwe no emfa ma me because information amanya e kire se abrante ne ma me se o hwehwe ne ba na wo hu no and free that time no ne ba ni suro se ye be chi na tumunti no otimi mafie momfa ne photo ne nto so ma me tem timi de anode ekodada wo bi eji sika 30,000 Ghana cedis enye sika ketoa Lawson ba ha no opa ne papa chewi no kwasem ni de ya na erabe waye se odinasem ebedan afisemfo enye sa dia de onua pani ye no ya no ohio ebi wani edin pa se enka wo didi atem a wo papa de eye den ne koba ne sa so ahunu eni ti aye so odi na ni kire ha na ya pacho ama no na ya da ya maame meliase sewa ene papa na mu nso so ase se waje abaya yi bio nyasa nka abaya yi wonama na nka wu na anti ya wote ye ni mu yi de sister wo fa nya wo mugidie wo kra no ni boy eni nti wo fa nya wo mugidie na watimi edisika ama wadamfo a wunnim no na ede na wo hwehwe enfodi na ye ready man pa choka fra so mu mame Irene Martha o se mimisa ne question ma no Martha fa question ne bra na mimisa ma wo na abusua bra Lawson 96.3 FM wo Facebook no so mafia abrante na da so no akra ne da so no akra o se friend saying Emmanuel Daku mentio Emmanuel Daku etin fa ma won fa be ma de won go fa we yonko anya mamponten Ante kente no ni nkasa mamponten Emmanuel Daku abusi on da so no won go fa we yonko anya de we awrade mo de mo ma ye blow mo ma ye ble papa ohun fefefa udisi we na akwafa na damfo a we ni tiri hu praga driver ni tiri hu sei sika no onso ode adwane sika no ohun se wo wadwinsa wo papa wo fa hye galamsi ase ye adwuma wo be kasa nkwam nim se 3,000 amenyo esina mo se MFK boy yi ba twa ne ma o si twa ne ma eti ba bia yi ma ne maame wo bia no maame hwehwe oba ne bra hwehwe wo ba no sika na obedam ebra enti kan che se ye oba ne ye penachi nti wo dwane enye sa wo maame ne ye ba be fa wo wo maame na hye oba na nan sa wo tie ye ya ye ba be fa wo maame no a hye oba na nan mo be di nsem nu na mo soso ne so oba edi nsem nu no soso ne so enu nti ye be ye dai ye be fa no na ye fa waka ho fa oba ne bra mate woni baby oba no enti me woni wo fa mo ntwa wani mu ho na yenya abrante ne picture e de atoso no momwa yen Afisem Royals Afisem Battalions momwa yen na yenhwehwe Emmanuel na yi oze Megida Ibrahim was his hair like pa etesa no omo no so ekwan a ne ba no wafa so agye no ewo sre ene chew pa
ne ba no de ba ha yi na wagye atum emeretie mu na ne ba pani no ya enti ya woni pa bi sa ho sa o papa wa wo utumi twa o papa da pa o ba de no kwa ma mfefo na yam hyehyem yo ne ba no sa o tie program na sa wote yenka onnanwene na wabɔ ne hudua sa papa ne ba no dia ene wabɔ ne hudua efisa nsema efi na numu eba no metie nyina na yam hyehyem ọmọmọden nye hu adwuma anya saa emmoa ababa no na emom we no wahunu nyansa every say wamfa ne ho amoni nua no ena wotu anamo bi a ono no wankasa ntia papa no ena ne akoso no a ama papa no nso ne ntama tete no aha no ena wode dwato ne chew pa ne mfom so oyeye ene se aha store the amount ya na du ba bi a ye kan nyina no de wamia na ye ka bi ma ne ntira because akola wedding kwazi asem wo te ha wo papa wa bruchere bre e de niam ba high store tena no ton wo se store no kura so a advance wo makodi we nyina nya kwa asem na yeda owura Ahmed yeda na se wa ye nyame dwuma woni ni nua ba nyame hira wo mo ne o maye no me da asem afro e da me da se manya ne ntie se me dofo bi de entoma mako 10 e de aba be chen na